Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil irda illahi ta'ala wa ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa thumma ila hadratin Syekh Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadratin Sayyid Abdul Malik bin Yas bin Yahya. Wa thumma ila hadratin Syekhina Mursyidina wa Murabbi Wahina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Abdullah umrahu fi sihah ولجميع مشايخ دار التوحيد الأصلية ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بريا بريا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن استعان بصحبه ونخص خصوصا صياد لتب الناس وإيدنا الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi'ulumihi wa maddana bi asrarih wa aada alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa anna mangka nulis tuane engsun qaddamna iku was dinginake sapa engsun fi awali ada ta'lif ing dalam kawitane iki karangan tarafan ing sebagian kalimi saking omongan alal amri atase perintah bil ma'ruf lan bagusi wan nahi lan nyegah anil mungkari saking mungkaran. Dzalika utai mangkono bicara inda zikri iku nalikane nutur dari Gusti Allah Ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Wal yakun lan pecah ana minkum iku saking sira kabeh sapa ummatun golongan yad'una kang padha aja-aja sapa ummah ilal khairi marang bagusan wa ya'muruna merintah sapa ummah bil ma'ruf kelawan kebagusan. Wa yanhauna lan nyegah sapa ummah 'anil munkari sange mungkaran. Al-ayah. Jadi summa anna qaddamna fi awali hadzal ta'rif. Iki kan ingin menjelaskan tentang adab sing termasuk penting banget ketika awak dhewe melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Summa anna qaddamna fi awali hadzal ta'rif tarafan minal kalam. Kemudian engson dalam iki pembahasan dalam iki karangan maksudnya Mbah Yai Musonef iku membahas amar ma'ruf nahi mungkar dan kemudian pembahasan tersebut juga telah dijelaskan oleh firman Gusti Allah Ta'ala wal takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf ayah. Dari Gusti Allah sing intine ngongkon para umat yang kanjeng Nabi, ngongkon umat Islam iku supaya ajak-ajak nglakoni kebagusan, terus kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf, terus kemudian merintah nglakoni kebagusan, nglakoni kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar. Dan kemudian juga selain daripada amar ma'ruf ya kudu nahi mungkar, mencegah perbuatan kemungkaran. Wa rubbama anna a'adna huna ba'dal kalam. Wa rubbama anna lan terkadang setuna engson a'adna iku balani sapa engson huna ing dalam kene kandang alami sebagian pembicara alladzi karena kang nutur engson wa alladzi huna ing dalam kono mangkonan huna ing dalam kono mangkonan
limunasabatil mahalli karena pemantese panggonan wali ajli ziyadati idailan karena arah tambahe mertelake wa syiddatul hirsilan bangete nemen-meni ala ta'assuril qulubi atase tanpa labete pira-pira ati lirajain intifae karena arab-arab tanpa manfaat. Terkadang Mayusanab iku mengulang-ulang pembahasan sing kaya ngene iku. Pembahasan amar ma'ruf nahi mungkar kaya ngene iki dalam sebagian pembahasan lain diulang-ulang disebut mergo apa? Mergo supaya memperjelas lah cara mana memberi semangat kanggone wong-wong kanggone ati-ati sing cara mana ben gelem amar ma'ruf nahi mungkar liraja'il intifai karena mengharapkan memberi manfaat supaya ilmunya itu memberi manfaat. Fa inna adzal asla ani al amra bil ma'ruf wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.